그런데 나도 पंचस्कंद देवपटी तो बुद्ध धर्म यो मूल अथवा हार्ट मुट्टु ठेलापट्टि विषय जुनी हैन ठैटा मुठीगा योके पाठियामा योके बनाटेमा योके उखे चायुप्ति जुसा सेगा टपिन जुसा न व ताठे बुद्ध धर्म ठु चाहिँ जिमका तो नाम संगीय कण्ठ व तिब्बतकीय कण्ठ व जुसा न थियो टाउ छोया वेक्यो सिगिरि उपरि छोया विषय ओके मध्ये थन नाम संगति अन्तर्गत टेलापट्टि त समता ज्ञान योपट्टि 12औं श्लोक पंचस्कंडार्थ तत्व ज्ञे पंचस्कंद विशुद्ध त्रिक त्यो त न्यू विषयका अथन्थेन्दो नाम संगति विख्यातम देवपट्टि नाम संगति बारे जुल ज्ञान जुल लथन क्लेश व्याति महारिपु दियो वो चाहिँ संसारै छिपे लाना चौपट्टि छिपे सांसारिक अथवा क्लेश व्याति रे छिपे संसारी फुले जाचौंग मनुटा प्राणी पिण्ड कोया वैटा मरेक्यो लागि छु नाम संगति माउजुल अर्थेन्नो थन्न आछिटो खठिकियोपट्टि बुद्ध धर्म थन पंचस्कंडार्थ तत्व ज्ञ यो मन्जश्री यो नाकट मन्जश्री टाइम वस्फल पंचस्कंद यो मूल ज्ञान त शिवमा सिका बिजामा थुइका बिजामा टाउ पंचस्कंद यो मठुइगा मठुल राज त श्रावक न जलगे मजो मायन न जले मजो बजर याने न जले मजो का ब ठपे ठो ज्ञान चाहिँ सोंगो याने न उतिकया माओपटिका अले पंचस्कंद विशुद्ध त्रिक त्योपटे अले छि त न सिल्ला जस्या थौकने इबोला मला चुरो इबोला भाइरस कोरोना भाइरस मला कोरोना भाइरस न चाइना ठाजा अपारो न विकसित देश ख्याना चन गविता टमाटर मोनोटा रोग कया सिनाचन अर्जाजन का तर वो वासा पता लगा मुफका तर भाइरस जो ठो कारण जो रगा कोसी रंगलगा तर विटा निरोडिया पटी सिमन मसुने अर्थन थन पंचस्कंडार्थ तत्व ज्ञ राव आ थटे भाइरस जो पटी थटे जुनी न ठो रोग प्याओ रगा कोसी रंगलगा तर निरोडिया पटी खमसिने अर्जा निरोडिया खन्ते या अथ पंचस्कंड याना तो छिबे संसार पर लाना चो फसे जाजो या कोन छ सी डंगुलगा ज्ञान सिक बले भगवान बुद्धला निरोडी खन कराउ जुल गर्जा उया चो गान कराउ जुल आ जिसा निने पिन संगा जिया साटक त अथवा जि बनि पिन शिक्षित विद्यार्थी त हमलका जिसा थोकने पंचस्कंड यो बारे गुलिस्नान पंचस्कंड टक्क न व गुली वर्ष बिहारे उनाना टक्क न बानक ठुकी मक्का यो कुछ न ठाकुपट्टि टाइथे अले आ वया मठुसा उइटा निरोडिया गट्योला ठुइ मग्ने अर्थन जस्तै आठो ठकुनै बिरे भाइरस रोग फैले जाछ ओ थरेदिया जो रगा मसल्ला छ उइटा निरोडिया खनन सी मग्ने अर्थन रो थन पंचस्कंड यो बारे सिकियो छ शिक्षा अथवा परियति टाइका उइटा ज्ञान क्यापटिका अरे पंचस्कंद विशुद्ध त्रिक ताउ उइटा निरोडे नाउनी परिका और जति न्यू कारण चाहिँ सिकमा हजुर अथवा नाम संगीत या समता ज्ञान 12 श्लोक तो वया जौपटी जुल अले अके मध्ये अथवा पंचस्कंद सिक्यो लागि अथवा पंचस्कंडार्थ तत्वज्ञ जिमा हजुर जिमाको नापा पंचस्कंडार्थ तत्वज्ञ जी लागि जिसं खनन्छ पंचस्कंड बारे वया चौपटी जुल र ठो शब्द जो खन ज्ञान नाका पंचस्कंडार्थ तत्वज्ञ रेपटी ठो शब्द मोला लिप चाहिँ चाय नाजो टाइममा ठो लाठे जङ अर्ज ठो शब्द नाम संगीतीय डुपटी चाहिँ जुने न उइटा एकदम ठीक माओपटी विषय जुल उके मध्ये थन पंचस्कंडार्थ तत्वज्ञ रे पंचस्कंड तयोले उखन थन दुपी जे विद्यार्थी ते पटी पटी ठुटे ज्याव्या चौपटी चाहिँ उखन खण्डुगा ठन्यो सँग क्लास न्यो पिन्छ कमाल अटके मकने जिबे थन पंचस्कंडार्थ तत्वज्ञ तयो गुलना ठो ज्ञान वो ज्ञान डटलाउ
Wita Nirotia, Panchaskanda Bisudia, Bisudio, Wita Nirotia, Sapaya, Marekio Dauga. Panchaskanda Yana Chibi Sansare, Pose Yazonga. Do ten, Tarente, Corte, Jite, Jitania, Jisum do, the Ganyo Chita Pavana, do Diasoya, to Panchaskanda, Atwa, Klesananga. Panchaskanda Morosa, Klesno de Moko, Panchaskanda Duni, and Kles Detka. What Giazona, what is Giazon, Rajam Moshoga? Given to play down Wolga to Taran do tanga. To Gumana Taran do ten, on Ahana Taran do ten, the cord Giazon. Would pin the Azon, yes, you money the Azon, Chitte the Giazon Botiga. Chiton is on Panchaskanda with a Bonazonga. Just how what to do, Sati, Nayaka, Dali, just how the Tatana is on Panchaskanda Jaiga. Would Tuli Yakna Janasuniga. Computer is a processor type, processor and to leave some command be set to change in via 1J 10 to Chisa Panchaskanda Atajanas nigga. What is that Panchaskanda Rio? Nam Rup, I will Nam Rup, the Sara County, the Nam Rup Zugatai, Nam Rup Teo, Raja Montrita Darinunga. Raja Montreal, Jisan. Alka rather the Alka got Tripune. And a monthly Dunina and a Gully Park Dane. Mola, Pran Montreal, Raji Montreal, Chura, okay, Mola. What inside Alka thought of Smanjaiga. Alternative Chitena, Roop Nam or Roop, the updated Sari do, Sari go to a Tika, my Tika, to the Roop Tiger. Sarira Dunicablaga, Pincabla, Pinio, Rubzula, Condu Putty, the Sarira Cabla, the Sarira, so the Rupka. La Nam to you, the Chitaga, to you Mon. To you, to the Conazon, Triazon, Arazon, Yanazon, Jason Bizana to know the quest Nam you put Jago. La Nam Gene, and Bedana Sanya Sanskar began your day. La bed, Jason Yakopatia with a computer just a file tiger. File table, file to summon it to a Biseka. On Sara or we size up on day for getting photon day for Pina file shaver just on computer to last up and at mobile dunina to go. Okay, so file dune. Okay, dune we are now on Sara, we saw up that nigga. I put a file, video file, ahoy file, I thought about Dunes or Tiazaninga. Alternate Chisanachi, Chitona, taught Niano Pati, Mola, Niano Pati, Siko Pati. At her, within were atom to the ne, we quarter the ne. What the call Nam Rupka, to Rup to you, Chisan Pine, Indre no, Chisan Gulna Ground Yanato do, Mika Swaya, Napno Yana, Mutu. Not to ya, not to Nazar, Mika Swaya to the court is an Alamoniana, one has on the ne. What a core roop gataiga. I just dog canat on do, Giagan canat on do, board canat on do, Gungan solo roop and Atasega. Other way you chitte dune boniganapa. I just said Mika say, I tore Nyao, the Ponchasconda, Sansa, Doctor, where Ponchasconda, Titan door. Sansari Gulan Bisedo, the Quay, Nyao in the Reno, the Co, with only the good one as on British. That's how in the real Tipping Bibin Roop saying Coniga. The say I was near Lagamola. I was able to Harvan, you put it saw, Tomoli saw, Guitar saw, Girard Solina, Gully sound behind it. Mola. What pinna, condas over so I was you put your Roopka. Alternate a third tablet is about the alternate no cheese and a bibinic smoke the swardzula, tea blade, tea cheese and a bimna, the same me puzula, pongula, nayuzula, chowzula, duni. On above the azon the quay with a roop katai. At Tatendo, Chipin at all gulot in the rena, grand yanazo with a docusaya roop katai. You chitton with a tweaky yoga. Kanazo, Tayaton, the Chita Duniga, Pinimoka. Chibin Tule,
와 비퍼리아스 집에 모트야온 농골게 틀리 모트야온 농골게 जस्तै छ जिबेन दुथे जिदु थे संसार दुथे तारे दुथे वो खन थेन तो आ गुली चीज आक्से जिसन खना जो नौ दिने होला वो नौ थोकने मरे nguपडी चीज दुगा तर आना जिसन वो लाइट यो आधारे सोया वो दु थे चानेगा गुली वर्ष न सलन छ वर्ष ने वो उत्पत्ति ज्यान मर्यावन ढुंकोपटी नौ तो देने मला ओके यो लाइट चाहिँ आट क थन वया चोने नौ चाहिँ मरे ढुंक्ला तर जिसन खना जने वो दु थे जंगा थटेन तो जिसन मिखा खनो चीज का जिथो त यो शब्द जियो न्यापने द्वाउना न्यापना यो शब्द त रूप देका मने द्वाउना मने जिसन बिचाइ तिन गउके थोडाउ थो अर्गा बिचाइना मन निर्णय गउटा थोडाउ ठिक जो थे त मिलेम जो थे तो ति जिसन थइ चित्त न बिचाइ तिनगा थम मसियो नो आइडिया नो ज्ञान बिचायना ख थे जना ख अर्गा के ये कियो भावे गुले आना मठो ताउ सय मिलेम जो ओके आना ड्रेस न्यावे वना आना मय भावे ठिके थटे जियो चित्त एकदम ज्याज्यात नि गो तस्को या चला ख ज्याज्यात नि गा थटे जिया चुनियो जो मनोविज्ञान पञ्चस्कन्ध त हो या बुद्ध धर्म यो भगवान बुद्ध आविष्कार ना बिजाओ लुइगा बिजाओ तस्को तरपटी ज्ञान या ठोगा तो पञ्चस्कन्ध रियो ठु कठौपटी छुन धर्म गन मेउ धर्म दैमक्का भगवान बुद्ध ध्यान चना अभिसम्बोधि ढल्ने मला अभिसम्बोधि रियो थेपटी ज्ञान छौ ज्याचो कारण छौ निरोधियापटी इबे यो मिक्स ज्याचो और ज्या अभिसम्बोधि तापटी बोडी रियो छि सारान बो ठुल्ला ताबले ठुल्ला तापटी बोडी जक्का व मोठी फुन आना तारे मोठो जिफुगाना वो ठुटे जको चो तारे मोठो जिफुगा थरे संस्कृत भाषा अन उपसर्ग रियो 21 वटा शब्द दुगा र वो 21 वटा शब्द लियोन्चो शब्द नाबा वो न्यन त ला वो फरक जाउनीगा जैसे ज्ञान हैन म ज्ञान मरो ज्ञान देखिए के यो ज्ञान काले हैन ज्ञान रियो साधारण ज्ञान गो वो साधारण ज्ञान त न्यन त ला प्रज्ञा जेगा प्रज्ञा रियो प्रहरीले तस्को जुन्ठंग तस्को या वनियो तापडी एकदम ठिकेपटी मिसे मजिगा ज्ञान व प्रज्ञा यो फरक ज्ञान रियो साधारण ज्ञान जरा आज ठिक थन पञ्चस्कन्ध ठिका जो ठेपडी रियोपटी प्रज्ञा योपटी का सारा जसा उले चित्ते जुन दाउना खमन चित्त दो मन दो राजगा शिवगा वो शिवदा साधारण ज्ञान का प्रहरीले थन संस्कृत शब्द न्यन वो अझ वो बाणको ठिक माउ ढ्योपटी वो उपसर्ग ढाइगो और ज्या चर ढ्योपटी वनियोगा ठिक वनियोपटी मला प्रचार ढाउ ठिक न्यङ नया थन अनमठ्याउ ढाके वनियो ढाउपटी त प्रचार ढाइ और ज्या प्र छौ न्यन ढटला वो लिन शब्द दो वो स्या बाणका ढाउपटी चाहिँ जिका अले अभि यो थन हाचाङ याउने उइट कोतला आउने ओस्या न्यने उनी ढाउपटी अभि सम ढ्यो तस्का बालक ढाउपटी शुद्ध जिगा ताठे ओके मिस्टेक मजिका ठिक सम ढाइ समबोधि बोधि ढ्योपटी ठिक जुला समबोधि तस्का बालक ठिक स लु जुला हना सुवर्ण वर्ण ढ्योपटी रंग जुला सु ढ्यो न एकदम बाणापट्टि पिङ्गोपट्टि अनि ढापट्टि अरे तेउ दुका सम्बोधि ढ्योपट्टि न बोधि त शुद्ध जिगे ठिकियो अभि सम्बोधि त न शुद्ध बाणका न्यन ठिङ्गो बना ठिकियो ट्याबले ओके दुने मेयो बाकी ढ्या मन्तका वया लिबा सेकियो ढ्या मन्तका अभि सम्बोधि थला और ज्या परपरा अपि सम अनु अव निस्नेर दोष दुरगा वो शब्द लियोने न्यने वो शब्द तल्ला अर्थ यहाँ अनर्थ मेमे कठौँ ज्याउने जहाँ दुर गति ढाइने मला दुर ढ्यो शब्द तल्ला बामला ढाउने गति ढ्योपट्टि छौ जन्म क्यापट्टि ठ्या अथवा छौ लौजुला दुर ढ्यो बामला गति ढापट्टि दुर वचन ढाइने मला वचन टना बामलक था मला दुर छौ टेङ्गी न्यने
अनि संस्कृत पो नियम ढुका न्योपट्टि अनि सु ढुका तल्ला सूर्य भिङ्गोपट्टि वर्ड गवा ले गति सुगति सु न्यन्छ दुर्गति था गतिला वयन दोजल्ने सु तल्ला चाहिँ भिङ्गो गति सुगति दु तल्ला दुर्गति गयो दु तल्ला बामलो गति जे अर्ज अति छ संस्कृत ग्रामर या अनि उपसर्ग गरियो दुका अले वहाँ चाहिँ उयोपट्टि वो बाणका कि जस्तै थन सम्पूर्ण ढालका सम्पूर्ण यो जिस शब्दले यो को न्याउने होला सम्पूर्ण ढाल पूर्ण या त सम यो तस्कया बाणलक छुया मरेको ढाउका सम्पूर्ण सम ढाउ बाणलक ढाउको थन ज्याजी श्रेका हुना थन कण्डङ गुण्डङ हुना फोबी वान्छ्या हुना अले पटिच मुना हुना ढाला छ वो सफाइ आउँछ पूर्ण मजोगा ठन छुया मोर ढोया मोर जाग छ वहाँसम्म एकदम सफा होला सम्पूर्ण ढाइ डक्क वल्ला چې गना टुर उन बेला डक्क वल्ला टाइने मला वल्ला ढाउ मुन त जको ढाउ प्रिजला अले सम्पूर्ण फुक्कया वल्ला ढाबले उके सुया ल्यो मन्ट सम्पूर्ण डक्कै वो खटला त्यो थियो पर अपि समन्य शब्द दुगा अर्थ न अभि सम्बोधि बोधि भने तो उपसर्ग न्यू लगाइ जाछौँ का सम्यक सम्बोधि हैन सम्यक सम्बोधि अथवा वो लगे जुप्री जुला आठो ग्रामर युप्री खजुला एन शब्द यो कन्फ्युज दिया छ नि कसक निना तला लिपान ए थर्ड याजन कनि गा तो ग्रामर न मसिरगा सियावेरगा छोटो उल्लेखन पुटी जुला अथन पंचस्कंडार्थ तत्व ज्ञान गाछ उकन चाहिँ रूप वेदना संज्ञा अनुगतने रूप गा गुठो ख्वापाले विभिन्न आइटम वंश कया छ दुने ठो चाहिँ पिक्चर न्यक्को जको वो विषय वस्तु बियाटो जुला अनि विषय यो सलन स लाखौं देगा म्युजिक आवाज होलिया जस हजारौं मरला हजारौं न यम हो विभिन्न ताल जाने ओके अल्याक अनि आवाज पिक्या देने मे गुल्जुको मेदो गया छ ले अलग नि मला ठेउपट्टि संसारिक विषयको जो पंचस्कन्ध आयो तो क्लेश आयो होगा अटे न्यापना न्याना न वो आवाज छिपे यो ढका फुलेज ल्याओ छिपे संसार फसेजल का अर्थेन मिखा सोयु चीज न जिता यो मय दियो जिता जी का न्यागो चीज न स्वेबले न न्यनबले न इन्द्रिय न गन वो प्रयोग जाजो दो ठु टाइम जिता मे चाहिँ मुटी चाहिँ छुन रस दे मक्का दुखना दे मक्का सुखना दे मक्का चार राजस्थान मुटी छुन त्याटियो मर्ने तर मिखा चाहिँ आ ज्याचौं दुका खना चौं दु न्यना चौं दु आठो पिक्चर न छिटा यो न जिफु मय न जिफुगा आठक सेबला थन चाहिँ यो न मजो मय न मजो जिगा ठिक्क ज्याचौं दुका ठटे रूप वेदना संज्ञा पंच इन्द्रिय न गुल्न आलम्बन दाइगा जसं खना चौं थियो आलम्बन दाइगा आलम्बन थियो जसं कामेस्न ले उनी बेला छुन चाहिँ सिक्दा कठिन टक ढाक सिकिने धवला फवला व अचिना सिकिने अर्थेन छियो मिखा व विषय त आथुं जि च टु आठो स्या स्वे ढुङ्गर गला दक्षिण खना चौंडुगा आलम्बन मजुनिका ओके अझ जि तन चटो ढेबला चटो छोले चाहिँ ध्यान हुन्जिगा ओके सर्वसत्व का नाचन चाहिँ मिखा स्या दिने सर्वसत्व खला सर्वसत्व ढियो अन्डाल गन्द खना गाना सर्वसत्व ए अन्न ढुक्नेगा अन्डा कुएन सर्व ढुक्नेगा तका मलाई थटे उजा आलम्बनगा जियो शब्द सर्वसत्व त्या शब्द सर्वसत्व आलम्बन छिपे जोनगा थटे ना जियो चित्तमा चाहिँ आलम्बन याना चाहिँ कन्टिन्यू आजि थन स्वेउली स्याने ठाउली सले चाहिँ आलम्बन जानेगा छिडको स्याना अर्थेन सर्वसत्व थियो हाना चिसा सेबले अनजु थियो राजनीगा अनजु मका उ खना चौं थियो आखा थियो जियो चित्ते ज्याचौं पटिगा चित्ते ज्याचौं वा नगदेन पंचस्कन्ध गो रूप वेदना संज्ञा उत्पत्ति आएगा हैन अजिन सर्वसत्व उके वो रूप अखले चाहिँ ध्यान हुनका
아터네 전화 좀 빈래 아까 뭐슈 빈들라 서버서 동어 거는 거니 먹고 그되네 아까 보나 못어 빈도 아까 뭐슈 빈들라 서버서 또 이거 거라 미엄 अस्त्र दियो खोनले नजान्ने स्वासा अस्त्र खनि होगा आदिन खनि आटो दियो आलम्बन दियो आठन पञ्चस्कन्ध यो चित्त यो खोइन वयाजने होला आ चित्त रूप त सोया विचारका वो सर्वसत्व दियो छिसा संस्कार मुंगाटो दुवा ठेक ठेक चौड सर्वसत्व ठेक चौड अस्त त्यारुगा जिउ चित्त संस्कार देगाटो दुगो आखयुपटे ले वो संस्कार वो पिन्छौपटे आकार ठ्याक्क लबले स्पर्श जुबले ए हुन्छ न के पञ्चस्कन्धे चाहिँ ढगाजिसन ट्याफत नि होला वो जिउ चित्त वो ज्याचौपटेका आथन सर्वसत आथन रूप सर्वसत्व यो नाकयुनि ना अब शब्द यो रूप डकुस्न खनका मला तर वो रूप वेदना चाहिँ सुख वेदना न मजिफु दुःख वेदना न मजिफु बेचना मजिफुगा अथवा सुख नमको दुःख नमको त्यो चित्ते चाहिँ अठे चाहिँ जुइका आ सर्वसत्व त्यसले जिरा उके य मय दुला वो मय त्यो मर्नेला बेच वेदना गण्डागा खना चोंडो उके दुःख वेदना नमर चा जुगु जुलगा तर वे ठासे हाना सुथम मिसमपटे हिरोनी त लासा व चिरा यो भावना मला सुख बेच्न जी गाना वे चीज है अथवा वे आखा म सर्वसत्व त्यो तन रंजन आखला च्याटो जसा उके न हाना यो बाला आखा त्यो आखले न शब्द न आखले न ध्यान निता ध्यान हुनेगा यो भाव जीगा ठटे जिया थियो किस्म जिसम प्रोसेस ज्याइना चुनेको संस्कार है आथन जिमे उनन से पञ्चस्कन्धे आजिसा थन पञ्चस्कन्धे उना चौजुला आजिसा ठिट बारे अझ ठिकियो अथवा अझ क्वेशन आन्सर याउ छिट चाहे जोस जिसा हाना आलिप्टे लिप्टे हप्टाना उता कन्टिन्यू या आठौं स्कन जी विज्ञान थियो वा पञ्चस्कन्धे थिउली वन थियो जिसा टाइम लाबाला मर्देङ उना अर्सा पडिछ नगो आइटम थामलका आज चाहिँ थन सर्वसत्व त्यासत्व थन डकुसन सर्वसत्व खन्ने मला आ सुना वो आखा मस सर्वसत्व यो मखनका मखन दियो छारा संस्कार सद यो गयोजी वड यो गयोजी चाहिँ एकतला गर्जी थियो जिसा स्कुल ल्याउना संस्कार देखाउने स्कुल ल्याउना देखियो स्कुल ल्याउना स जे आखा बनिले मचुले मलाई सन छु बने जी छुटा हैन ए फर एप्पल मलाई बी फर छु बैग बल अटेना कोकेना संस्कार देखेगा म चाहिँ जन्मे म चाहिँ गेला आखा संस्कारले मर्ने भूपले आउन मस्यो गर्न मस्यो अब आ इ रेगा झिस संस्कार देको पटेगा आ वन थन नेपालले चोपे वा इन्डिया चोपे नका एक चौटा अर्गा संस्कार देखेगा वया थोया आखा थोया नाम संगीत थोया आखा अमेरिका चोपे चाइना चोपे के वन ढासा वो छुछको जिसा गुले वो फिल्म सेबले नापका आल मोर्थे नाप फिल्म सेबले फिल्म टाइटल किनाले इंग्लिश संस्कार किने हिंदी संस्कार किने उर्दू संस्कार किने यादला उर्दू आखा गुजी के छुछको भाषा ना जने फिल्म ना नि होला वो छा जिसा मोठले नेपाली रा ठु इंग्लिश न ठु उर्दू आखला होला मोठु छा रा उर्दू संस्कार जिसा मडेको वो उर्दू आखा संस्कार ठेक चौपटी ठेक चौ आ रे इंग्लिश को देखेगा थटेन दो यको चीज संस्कार छ चित्त मतलब बुसेन से जन्मे सेन से या टमाटर देखाइगो दुनिया चाहिँ स्टोर यहाँ थिएका मेमोरी थिएन अन हार्ड डिस्क पेन ड्राइभ थिएन तो उडको दुनिया देखाइगा थिएका ल वया संस्कार यको वर्ष लिप जीवलेला जिसा मना चुनेबले अपॉइना प्लाउ छे प्लाउ था प्लाउ पे अटे अपो मने याद दुला
누구 핀자에 만나더니 먹까 업보이나 플랑 저거 뭐니가 플랑 치에토노 몰라 차라서 플랑 पट्टि मतलब चिज संस्कार बल्न चाहिँ हो क्या मेमोरी न अरे वे संस्कार चाहिँ व लिप ठंका मतलबले बुराजीको तक लुम्ना चाहिँ अरे बुराजीका डेको संस्कार चाहिँ ठकुने कम्प्युटर सेगी पे बुरा कम्प्युटर तस्का मरे का मजल का रगा वो ऑफिस शेनी वाला इंसान लॉजिक मंगा वो शेनी पे कैल जीगा थर्टीला अर्जी थर्टी होगा शेनी वाला सेगानी में हुआ टोटी में गुल्लो का अठुसी सारा सा संस्कार बमल ना होने का दू छियो मेमोरी लो मनाउने टाइम नुगो डेगिला गन अर्थेन्डो गुल्लो ठ पंचस्कन्द योपटे तना रूप वेदना रूप्यट आ जसन तना सर्वयो सरगा मतबले सेनगा आ एक चोपटे सरगा संचवेन सला बन्न सला मचान सेको ये क्लास सेको 8 टकन जिता लो ममगा मला डकुसिया सडला थचौंगा डकुसिया मने टार्न जुल बन्न फटा आ वो चाहिँ धारणा टाउका अर्थेन तन व तो मनो म नो रियो अनि डक्क जसा मने व धारणा टाउके आठो आखयो रूप धारणा या थेन तो जियो मनो यो रूप तन अठ्या धारणेगा आ जिथना मुना चुनि पि मध्ये जिता डक्सु खापा जरो थेन चोला मचोनी मला छाजिसम फरक खौले ट्याबले उयो रूप यो आकार अनुसार रंग अनुसार जियो चित्त अन्यपट्टि देखिएगा अथवा थन सुसम मपट्टि नाप वपट्टि मनो जिन्ना कलर आछा जस दक्षिण व मनो यो खा यो डक्क लुमंकिएगा दक्षिण जोराजिका लुमंकिएगा मला वोट यो संस्कार जियो चित्त देखिपट्टिगा थटेना छियो चित्ते व संस्कार यो संस्कार व्यवहारिक फिल्म मेयोपट्टि न यो संस्कार दिन देखाटे यो हन संस्कार यो मे यतिनका किसन छु चीज नेनो चीज आ यति सड यो चीज नाकिसन नापा व दस आकाश हो स्वयं मय त्यो जुसा आट क उके दुख वेदना वेगा सखने बोला अथे एकको मनुट अथवा मिस्त मेत दुगे इसकले आखा बना व केमिस्ट्री बारे वही बोले वो गुली से माछु बनमा वो साइंस से वही बोले डला वो वाला का पास है वो सर वो लायक पास है टाइगा मरला रे वो सर वो साइंस ये पटी छुसिने छुसु टाइयो जडा क्लास है डॉन मोमो टाइगा छारा सा वो ओके पटी जसा ठीक मफ्ता लाना क्या मफ्ता अले वखना देश बा प्यायो दुख वेदना प्यायोगा आ हिसाब है ना अठे जीगा हिसाब ठीक सब याना न्यापिसना चंदन इंसान ठीक आएगा जने आना मसा बिनसा जला व बने कोशिश न ये मुक्त बनिना मुक्त क्लास है फेले जाने कज तारा से अन्यपट्टि संस्कार हैन संस्कार त हो अन्यपट्टिका नेना न न्याप्न तायो चीज न खनो चीज न ढक्कै न सुख दुख वेदना पट्टि छौ नापमा सुख दुख वेदना जे अले वो त यो चीज या अथवा वो त यो चीज मय अटका अले मने धारणा टेको बेटा संज्ञा ना टेका संज्ञा यो यो रूप है छौ सुख दुख यो पट्टि छौ गुण धारणा का आ जिस जिन बिहा महिना बेला थ जहान सुसुकवा सुसु गन्जमा खाउन जिफुर ले तर थयो मजी बेला खसाना मतलब डेमख वास्ताना डेमख जब जिसा विवाह जुल ब्याइट या त जिगोमा रगाना संज्ञा जाएको क्या जिउमा रगा संज्ञा जला मे भन्न सेना ये मक्ता मे भन्न सो टाइना ये मक्ता उरा बोबिना ये मक्ता अला व जिगो जाना व वो रूपटा मला रूपटा सुख संज्ञा याना जियो चित्ते तया अला वो त्यो रूप है याबले छिपे सुख वेदना खनेगा ती जान terla सुख वेदना खनेगा आ था छे जबे मस्त मला क्या म्यापिंगा
cái mẹ bên wo nhà thiên gia bên gì mà chỉ là wo yo thì bạp gì này là nhắm mấy gì mà ô mấy bám làm gì mà bồi pin là gì wo yo mà gì mà đã bám lao thế chỉ là bạp gì cả à về việc thì mấy pin là gì bám lao gì phải không nào mà là wo bám lao cái thì yo bạp gì này wo bám lao cái điều gì này tức là mà bồi là gì wo bám lao yo bạp gì thế là chỉ có钱说是钱呢，而且3年前呢，就那像Bihar说是Bihar呢，我要没要的，要不得3年前呢，那几年呢，而且要没前呢，他这样呢，只有记得操练，他 memory 而且 sanskar， 他里我paraya jason duke， 后来我理解到也他个，他paraya家我有这个，就像钱要到了特别应该听懂个。지상 맞을래 마 짐마 짐바 지우체 되돌아 지상 냐라 dumputi 맞이게 또 지우체 또 짐바 짐거까 짐파조 되돌아 저터려 지알리스원 짐파조 지우체 짐바 되지아이네 어디 지정정라 전전 ज्ञान되어리스라 지우 सम्पत्ति 지우 부데 마보 요 सम्पत्ति 지우 이나이가 몰라 थोटे जना यंकी वे संस्कार जिसन टमाटम संस्कार डेगा यंकी पटी तो दे संस्कार डेगी रे तो पंचसन याना चोपटी ज्याजुला पंचसन क्लेश तो उत्पत्ति नाए अले क्लेश व व्यवहार या विषय तो व्यवहार या अजे दा ठगुम्बा जुगो रे दल मजु नि मला छारा अजे जो विचार जो चित्त चाहिँ थन गुइटो पटी थेपटी थाय अलग कोई पुटे था तो जो मको जितना ये सेशन मजो जो चित्ते डेगाटे होने वो डेगाटे पुटी कोई विषय वस्तु संस्कार का तो आखा बनफूट है वो संस्कार का आठवें चीज था ना जैसे आज पंचस्कंदे तयोरे बारे के मला जिसे नापंजना तो अनुसार छौ संज्ञा डेगाटे का उटा ठिगाटे का मना आज जिसे खन्नो पुटी अनुसार वो संज्ञा में उठे जामो वाला नापंजना फरक थे अखे जामो वाला वो दिया वो संज्ञा तो या जिसे पंचस्कंदे तो या वो हाना में संस्कार देखल का ठिगा यंगियो डेगा यंगियो सीगा यंगियो तो ना संस्कार है का स्कूले बोनियो इंजीनियरिंग कैंपस तो डॉक्टर बोनियो तो डॉक्टर संस्कार देखियो पटी का डॉक्टर अथन इंजीनियरिंग है जो साना डॉक्टर छुयायो वो पटी गठना चेक के वो तो छु 위게 추서 ज्ञान도려 인지니어링 모시오네 지변 듣고서가 지게나 모르네 아이디 모르네 뭐가 임게즈게 두네 추와서 비오 터들라 추와서 비오려 वडक्क इमे वनासेका संज्ञा संस्कार डेगा अथवा व्यवहारिक उपटि संस्कार जुल जस्तै अथवा थौनै बरे इबोल छ इबो कोरोना इबोल यो भाइरस होला अथवा कोरोना त्यो उपटि न थ्विटर न आ कोरोना सीपी चाहिँ 1000 थिएन ओके चाहिँ रोग लापी 45000 लापी न ढोका मलाई तो इबोल उपटि रोग लापी रोग लगे जुपी चाहिँ लगे जुपी अगे सिरको पी चाहिँ 1000 जना थिएन अहिले रोग लनामा पिन रोग लनामा चाहिँ 3400 जना यो चाहिँ रोग ल्याएर भयो अब वो चाहिँ छु वासैना लाउपी मुख 8 लायो 8 लायो वा मुख भाइरस न याउखु त्यसमा पटी ढोका हुन 지시가 다요나 코로나야. तर अब ओपरी चाहिँ भन्छ पडाउपरी विटा रोग जुलगा विटा माला चौँदै हो विटा लङ्कीपट्टि संस्कार छु र साइन्टिस्ट छ वैज्ञानिक छ माला चौँ ठाउँदा यो कृष्ण वाना त्यहाँ ठुके अमेरिका नेपाल ट्राई नचौँ ढुगा विटा वासा लिक्योपट्टि वासा लिके रे संस्कार डेक्योपट्टि उयोपट्टि तरिका गठे जिरेगा जिसन जियो चित्त थो याना चौँ चित्त तया चौँ त्यो जियो थो नाम रूप थियो नाम दियो जियो चित्तहरुगा सन तया चौँ सान जियो मन मुखथे खला मुखला थे जिरा अन्य भाव दुने मुखला छ बाणको मोटो तले अटे भाव जियास नि जिरा अर्थेन्डो थन रोग जुला रोग लुया वासा लुया म दियो उयो संस्कार छो वासा संस्कार गठना जियो ख दियो पत्ता लगे मजुनी ना वो रोग यो पटी वासा लुया मोया चौँजुलका
अर्थेन्डो जिसा त कर्मयाना तो संसार छिमे जन्मेजिया क्लेश उपक्लेशियोपट्टि संस्कार डेका संसारे छिपे बिजी जिया एकदम लिम्ला जिया गडा अथ माया जाल टेबले त्याउ चिज थन न्यूयॉर्क उखेटके वनी बोले चाउ चाउ लाइन झिनखु लाइन अनि अबरे लन्डेगा छिपे वरले न छौठासे वनी बोले ल तन्ड बियर मर्गा अनि चचा हिलाउ न जिन लन्डे ने तले न लन्डे ने ध्यान न लन्डे ने अनि जियाच ने के अर्थेन्डो जिसमा जियो संस्कार थियो चिजना अनि त्यसमा झिपे जाल थे वो जियाचों देखे उके छुटे जिटा ठाको अरे भगवान बुद्ध ठुट संस्कार डय मरेकियोपट्टि रुकेयापट्टि उस बोलम पतल तरिका पत्ता लगना बजी आओ और जे उस पे उठगारे छ मार त मला संस्कार त आज त आज जो छ हान बनेजी फैमक्त सारा जिन ठोक गटिया ठो बनेजा संस्कार त्यो जिन सिल तगा आवत जे अनन्स आव थाउनी मुक्त तगा वो रोके जोपट्टि त या ठिका संस्कार काटेना या व निर्माण दिया अथवा निर्माण यो प्रतिसंत बारे ज्ञान लाना बिजाउ अर्थेन दोन चिसो याना चुनौपट्टि न थन्न याना चुनौपट्टि गुल्न व संस्कार द ठिका टमाटम चिसो कन्ट्रोल न एंगल ठिका वन फट ढल्ला छ जियोन निरोडे वनिका ठटे वनियो या चिसो परिति बनथेन्डो परिति तुंगा प्रतिपत्ति रियो त अभ्यासै उनियोपट्टिका आठ पंचस्कंड तत्व ज्ञ हो वो यो पटे पंचस्कंड छु ज्ञान छ तगा पंचस्कंड र ठिक र नापा र वेटा छुना मरेको निरोटिया ठोपटे थन पंचस्कंड विशुद्ध थ्रिक तगा वेटा शुद्ध याना उनियोपट्टि छौ तरिका उ चाहिँ ज्ञान चाहिँ थन शील समाधि प्रज्ञा चाहिँ ठुटकम पंचस्कंड विशुद्ध याउ लागि उके छुटे जिका आठन नगचेन हेटेन्डो संस्कार थियो छो तस्कया टरपट्टि जस्तो डिक्सनरी हैन होला डिक्सनरी दुनसला गुल्ली वर्ड हैन पटिच फरक जाट्ने वर्ड हेगा सर्व ट्याबले छौ वर्ड का सत्व ट्याबले सरठा सत्व ट्याबले मेवे पावका मला सर्व रे द कोन हापेजला सत्व ट्याबले प्राणी मेट हाउजला आहा सेबले जोरा रकार सो चे वो कुयो लाइभले गुली फरक दिने अब यो भावना छिटा फरक ने मला सर्वट यो छौया भावनालाई सट्टोहरुले छौया भावनालाई सम बुद्ध तलान मेय भावनालाई ओडको फरक खौ या संस्कार डेका टोपटीका आ एकको चीज थन नाम संगे पाठी आले भनि बेला या अनि शब्द त एकको भइ के उछरा तर जसमा बनाचनो दुगा उके बारे जिसमा संस्कार डेको जसा उता थर राख्ने का रेगा ठीका जस्तै त एक क्षण विसम्बोधि रेगा ढाइ मला एक क्षण या त अभिसम्बोधि या फट ढार एक क्षण अभिसम्बोधि एक क्षण रहेता जिसमा ठीक फट बानलक ठीक फट ताल्ला छ छिबे निर्माण त खंकी भइका थोटाउ एक क्षण विसम्बोधि ढाउ या छराउ जिता मला अरे जिता फिलिङ जोने सारा छ उके बारे संस्कार मध्ये कुनेका पञ्चस्कन्ध यो बारे छिटा आछिस महिनो देङलो वटा कुके बारे हाला चुनु नि याना उकेले संस्कार पटे आ देआउल जिगला ठुटे ख थे न्यासा न्यामोगा ठुए पञ्चस्कन्ध नाग्या छन् बोले सारा छ उके भरि आला भरि आइडिया वाला ढेपुटी जुनी याना बनलक ठुलो या ढाटाला तना व्यावहारिक उनी बोले तिनी सिडिया वे थम्यो चिन्तन यामाको इटा तना प्रतिपत्ति रे हैन परिति रे चाहिँ सजग सेका भजग बना थन अबे धर्म छौलिया कन्ट वसन व यो क्लेश शुद्ध जिमक्का अनि थन प्रतिपत्ति रे ज्याया लगे जुल्या तिनी प्र्याक्टिकल लगे जुल्या तिनी व विषय त अनुभव ज्याएको ताते फिलिङ ज्याएको अनि जब व प्रतिपत्ति थेन्ड उता अनुभव या व सिद्ध जुल ठया ख गा छुटे जुल व न्याब्ले व उयो या भावे लाउने गजिते जस्तै थना जिसमा इन्जिनियरिङ योपट्टि बनाचनि बले
ग्राफ चाहिँ थरिया अरिया ऱ्यो भन्जक बुना चाहिँ नि भन्जक बुना चाहिँ चेसै मखन न्याना चेसला ओके चेट कन्फ्युज याते नाप चाहिँ मस्या चाहिँ अले जब यान भन्जक बुना चाहिँ बेला सही मखन अले थपिन्छ याका याना सेबले अर्थिन जब पास या वे ढुङ्गा न जिबे ज्या या मस्या चाहिँ तिनका यो आइडिया त मस्या चाहिँ तिनका अले वो न्यानो सेगा यो ठेन्टो ज्या लगे जुल्या चाहिँ अले अटोमेटिक वो ज्या स्यावेका अले जिम पनि बेला आ जि पनि बेला थौ क्लास यो चाहिँ अरे 40 मिनेट की क्लास दिइ होला 40 मिनेट सर ताइ नेनी होमवर्क या अझ जाने जिमदा बंगी बेला थौ क्लास चाहिँ झन्डै झन्डै 4 घण्टा जिगा 4 घण्टा क्लास का मलाई थौ क्लास अहिले 4 घण्टा क्लास सुजी राछ बुनु बुनु मक्का कोटे आउगा नक्सा कोरे आउन चाहिँ मलाई गुले गुले चाहिँ अगे यो चाइयोपटी छेडेग्यो अपयो छेडेग्यो गुले भयो छेडेग्यो उ आखा किताबे चया वो ब्ल्याक बोर्ड चो सोया जको बनामा आका गन बसमा दै जाओ परियति जको जिउरियो चाहिँ वो भंगल वन घगेट जाँच बेला पास ल बोल मला अझ 6 प्रकारको शिक्षा ल आठो इन्जिनियरिङ शिक्षा अरे मेमेउलिना चाहिँ डाक्टर टेना चाहिँ ठठे मनुया चिरेना मला सिमपटी मनुटा चिरेना दुने चाहिँ ठो चाहिँ नसागा ठो पुएगा ठो छंगोगा ठो अठना छुटेना चाहिँ अठे यामागा सिपी मनुटा जिगा थिगे म मतलब इमलाई मिरान मा गए इमलाई नि अगे मिरान नि छका चाहिँ अरे अस्पताल देखि ज्यासरला फ्रिजे दुन त लमला सोनाला छता खिलाउँछना घण्टो के मिरान बा सिम सम्म नइदा चाहिँ याजके यारान बा चिसासेले चाहिँ चिसासेले उ छुरे ठेचा होला तर इम जाया बन्यो या अटका होला नगन तेजा थे चाहिँ परिटी दियो चाहिँ खाली किताब सँग न्यन आहार हल खर हल अर्जको का ओके न जालो यो कोन जायो तर चाहिँ छलाइन्ग्यु पटी चाहिँ पट्टी अब पट्टी चाहिँ वन्यो चाहिँ इ नजुल लामलका सा परिटी छालेको बन्नु न मलाई अब परिटी बो अनुसार पट्टी गुलिस्नले याना न हे मतलब याना न चोंदु आउरा बडे बडे याङ्गे याङ्गे मलका अब बनु खाना चाहिँ प्लेस हो दु हैन पट्टी बेर दियो त गाना सिमो गनो कालले डक्टर सर घाटा डक्टर बिसेले मलाला असल पनि माथे जरो न्यामा हामी लाखौं लाख त न्यामा नाची भइस कुना चाहिँ मला लास लाठी म को तर इनको या त प्र्याक्टिकल बात गयो न्यामा हामी अझ सप्लाई एजेन्सी वना जुल अले अझ चाहिँ सप्लाई एपी अझ एजेन्टहरु अलग छ चाहिँ अन संसार भरि सामला इमे बैंक एटेन्ट पे अझ सीपी चाहिँ बैंकहरु अले इन्सा चाहिँ गनगन अवस्था बक्सलाई झ्याप्ने त माउ न नि माउ र मला नि माउ प्रिका हो एजा चाहिँ अझ उपटी चाहिँ कन्ट्र्याक्ट अझ ठेकदारले रहेको अझ सीपी के कलेक्सन ना नि अरे ठोमने चाहिँ मनुटे चाहिँ जीव शरीर चाहिँ ज्याप्यावे मारेका छ अझ छमछम यार चाहिँ लाखौं लाख सिम छमछम यार लाखौं लाख अले ठो सी ढंगाना अझै मु भने तका दान बिपिन टका जीव शरीर चाहिँ ठो मेडिकल कलेज त दान गयो अरे सो गरी पिन खर्च परिवार पिन त झ्यालगा जुल्ने थिबा छौ परिवार छमसी तर अरे नि अरे चाहिँ मी चाहिँ मरो कानुन चाहिँ अरे चाहिँ मी मरो मला दान चाहिँ बिरुका अब अरे चाहिँ अझ इमे कन्ट्र्याक्ट एनाटा पिन्साज मिरो जी व्यक्ति पिन्सा मियो अझै कानुन मयो का आथना संस्कार युपटे एग्जाम्पल का आठो सीम थटे न्याउडो थरियामा थरिया बिया छ ग्रुप डरियो आठौं दिन सिलजी होला आउकै भी संस्कार डेकल का आरो संस्कार आदुको सु न्याप्ने डाउन नंगला ए थर्न ढुकनी का छ आइडिया दट थर्न यामा आ ठेकन टाइपले थरे न्याउडो ढासा खगे द कोइ लुमनावे न्याप्ने लुमना नि अयो छ संस्कार थपे जुलका मला ठटेना यंगा चोंगा जिउ चित्त दिउले न्यन कन थाल मत छिया भामसम न नेवा भाषा न खाइ भाषा न हिन्दी भाषा न इंग्लिश भाषा छिया मसुम मचै त जिसा माटा मामा बाबा इनाम हो उरा पुरा खसेना हो डेका हो संस्कार अठिया बाबा मामा पापा काका यहाँ लिबा छुट्याछ अठिया थटिना नक जिन्छौ कौले नुगो आइडिया डट छ त म थटे न्या जो खने थटेना थटेना ट्योका
का खने थटे नाना बीजो खने त शरीर न थटे मा खने रगा अठे संस्कार डेगाइन्जे आठो धक्को चीज का जसा न्याप तो इंद्रिय न मुख्य इंद्रिय न गुल्न जसा न्याप मे नया टोना वो द्वावना चोंडो वो धक्को संस्कार दिया चुनाच नहीं का एउटा वे संस्कार है वेदना सुख वेदना दुख वेदना दैका नगन चेतन सुख वेदना जोग मजो सा चिनी यो त्यो पा मजो एथु च्या मया ढका जोडा मला सा ढकुस्या थर्चौटा चाकुपटी चिन्तला ढकुस्या यही रेपटी जियो संस्कार ढका टे मगा चिनी अब मया बिदे आथना जिका मला चिन्ने मुजोगा च्या चाहिँ सागा योगा मलाई मयगा ज्ञान जीव संस्कार मलाई सुगरियो संस्कार उइटा तन मुजो त्यादनगा वहाँ सा आना मुटो चाहिँ तन्जियो सा मया सा आना सा तनाना चनिगा जो लागि वो मेप्ने लागि फरक जिगा अनुभव मलाई जिके नेगेटिभ चिनियो लागि जे पटी चाहिँ विपक्ष नेगेटिभ भावना नडुगा बासे वा साउ खगा तर मेप्ने लागि चाहिँ अठे मक्का अठे स्वभाव अनुसार चलन अनुसार गुली चाहिँ हैन वा मजु जुसाया वा काम जो जुसाया के नेगेटिभ भावना मया से चलेना चाहिँ गइटा वो हैन लोभ हैन अनि मोह हैन अठे लगे जाने का ठटे जियो शरीर मलाई संस्कार ढेका चाहिँ आठ डक्को जुया चाहिँ ज्यान जियो चिट्टे गाना जियो चिट्टे ठोया निपो थगले दुने जुया चौपटी हो डक्को चीज आठरे ज्या आठ चिट्टे त्यो न धन आठ आचिपिन चिट्टे पटी त डंगने आठ चिट्टे यो गयो रासा संस्कार टक्क व चित्त उइटा विचार चाहिँ मोहनी गण्ठालका तन विज्ञान त्यो चीज चित्त मन विज्ञान त्यो सोंगो चीज न छौया टाइका तन बुटरमा अला वे चित्ते दुने न मन्त्रीमण्डल टाठेनोगा मन्त्रीमण्डल त्यो बटे व चित्त जक्का अला ओके दिन न इमो थटो जिम्मेवारी दैगा थटो जिम्मेवारी त्यो तो क्लेश जुल राग जुल द्वेष जुल मोह जुल तो माया जुल माया थियो चित्त टोलाई पटेगा त्यो चित्त थडा टोले नाज्ने छ मसिया अनि यको स्वभाव त छियो चित्ते दुने विभिन्न भाग त दुगा जसै तो लुम्ना चने त्यो आ संस्कार बने जरि नगा चने गुठन ज्ञान व्याख्या त आ गोठन लोम्ने मटको संस्कार मने जिसन टार्न या रंगल या अरियानो ठे चला अटोमेटिक थियो अटोमेटिक वो ज्याजी के जी लुमिङ के रे ये टाइम आगा थटिना संस्कार डेकाले संस्कार छिटा दुःख सुख योपटी वा वातावरण डेका बिका अला वे दुःख सुख यो वातावरण छिमे पुलावे मफया चिलाउन मफया संसार हान जन्मे हान व जन्मजल हान बुढाजल हान ल्यामजल खोल निल हान सित ओके स्टेजी मसया संस्कार स्टेजी मसया हान जन्मे चाहिँ अठे या छिमे संसार चाहला चौपटीका आठैटा ठिका ठुटा काटेया यो थन पञ्चस्कन्ध विशुद्ध त्रिक टायो आठुटा प्र्याक्टिकल ल्याउने हो तन शील समाधि प्रज्ञा त जोना व यो आधारे त सिनेटा ज्ञान योपट्टि ले जोना त पञ्चस्कन्ध त विशुद्ध याउने रे थन जियो चित्ते डुपटी फोर्ट संस्कार रूपी फोर्ट बपना छेउगा टमाटम ल उइरा बपना छोलिसि रे चित्त शुद्ध जियावला आफै ले ठटा ठमा जिना पठ्याउ बुढी आठरी खनि ढका ठ्यावेका संस्कार डेट हुँको पट्टि चाहिँ शुद्ध या त ठ्याउ ठाकु के जे थन कना जुनिगा फे उनी बेले फे ठा अनि पार्टी ठासे गोठ दृश्यपट्टि पलपल थियोपट्टि रङ गुली गयो रङ विभिन्न याङ्गो वाङ्ग छौया वातावरण जिने अन्ठासे मनोटना ढक्को बाँडका या चाहिँ मेबले बाम्ला पिना उले बाँड्ना चाहिँ मलाई बाँला ढका ट्याओ इपि यो ढायो इपि इमो रङ्ग बाँला ढायो अनि वातावरण बाँला ढायो
अन्ठाई वातावरण छिटा सुख वेदना जको ज्याजनीका सुख वेदना तयो चाहिँ इमसा विभिन्न रङ्गपट्टि लफिना जो मक्के जियो चित्त देखियोपट्टिका वो खना सुख त्यागियोपट्टिका ठठेगा झि कना चुने मला कना चुना जिठय अन्यथा लाई बोले वो विचार वसे उही मक्का ढन बनाया त्यहाँ चाहिँ ठिकै त्यहाँ चाहिँ न्यापिसे चाहिँ भाव जेर्नेका अन्यथा 1-2 घन्टा चुनी बोले अरे एकको टाइम मुन्या चाहिँ अरे ठन कना चुने खोलुम नआइगा लुम्ना बोले जिल्ला थर्ड या चाहिँ जि चाहिँ ठन थर्ड ना संज्ञा ना चाहिँ उनी बोले अले भावना अले थमा हेबले चाहिँ अब 1 मिनट 2 मिनट टिके जी गाना 1 मिनट 2 मिनट ताथे थन कन थेन रे वो बास्य छुया मको थे अपडे लाइट योपटी ओगे सुकना मर दुखना मर भावना 1-2-3 मिनट अथि वो टिके जीगा अनि बिस्तार लोमना भने हाना वेन्ड संसारिक द साउली लगे जी नेउली लगे जी मला वो खो ये वो नोटी अथि हाना मन चित्त तनाउनीगा संस्कार मरे कि ठटे यहाँ बिस्तार खंका ठिका नापा पञ्चस्कन्दै त ठिक ल अले उइटा विशुद्धि याले लगे जला ठरेना उइटा टाइम बरेना यिनके फस जगा अनि संसारिक यो क्लेस छिपे बजे जी फैगा अरे जा पञ्चस्कन्द एकदम टुफी बुद्ध धर्म टुफी थे जापटी जुला ठुके तमाडम जियो संस्कार मुनाइंगे फसा जिपे क्लेस यो कम यावा जिपे निर्वाण योपटी अन्योपटी ला अवस्था खण्डे आवे अर्जिया जसा सीका ठेन्डो संस्कार त न मरेका छेउपटी अन्योपटी सील समाधि माध्यममा सेगा इन्क्योपटी जसा कोशिश याना हुने थपिनसँग अब च्याका अन्योले च्याका नापस्याने चाल दिने पटी ल मजो नि होला जुल दिने होला जो अनुसार फरकला नापा नापयोपटी जियो जीवन वा आय जीवनमा फरक खण्डैने तथ्या समाधि ठ्याङ्क हुना छिपे याबले अझ इक्वे छिपे फरक खण्डैका अर्जाथन विशुद्धि ढावे ओजुला विशुद्धि ढाव चाहिँ खलिसे खक्कपट्टि उता याना भने फटल्यावे छिपे ओ ज्ञान ल्यापट्टि ख त्यसमा ठेउपट्टि विशुद्धि याव लागि त्यसमा भजन जगे लगे जातन भजन जगे लगे जातन ढासाना उनपै मख पाठ जगे नाचन ढासाना उनपै मख ध्यान जगे नाचन ध्यान जगे यासाना विशुद्धि मख समर्थ ध्यान दियो छिपे एकाग्रता जगे यानाचन ढासाना विशुद्धि मख तो विशुद्धि दियो बुद्ध धर्म खना संघर्ष यामा अपटिगा मनुष्य खर्ग दियो दिने मनुष्य खर्ग दियो संघर्ष यामा यो पिने वातावरण त वहाँ छिटा छो असरिया त्यो उइटा च्याका वसेना उइटा उयो पक्ष मलासे त्योपट्टि क्लेश विपक्ष चोना व फुकुं उन्मापट्टिका संस्कार चाहिँ ठिके ए ठोठे मखो गाछका ठिका मन दुनिया धार्निया न उसरा ज्याउनी गाना दुनिया चाहिँ जुन जुन व हान जी मक्का आ तैने टिभीपट्टि सेव त्यसको बान डिपी मौट आजसँग ठुयाउया ठोटा थ्योपट्टि स्वभाव खरगा उइटा टोटी मन निर्णय ना टोट माउ चिज खरगा टोटी थुन्या आ हान लगे जुला जुला ठुया टोटी थुन्या मनोया जिमाला मनोया त्यसको यमपट्टि मिसाया अनि गुली चाला जे त म गुली नेपेसँग चाला ज्याच पिन उनामा त्यसको मनोन्से त्यसको तबया लप्जी थुन्या व तोटा स्टेज या गुलसँग व लिप त कहाँ उयो त के यही मको यो सा नि म उयो बारे खय नि म सा दुनिया से जसँग ठ्या थन्या अटजिगा अर्थेनो संसार दुरियो जसँग दुनिया से दो जिरियो दो रगा जसँग धार्ने ना टोजुला अबिरा मोरो रगा धार्ने याना यंकला अले वो खना होला दुनिया से खनाइगा दुनिया से खना होला थन विशुद्ध ढायोगा जसंत विशुद्ध रियो शब्द धार्ने न यो कोइने होला शुद्ध विशुद्ध रियो विशुद्ध शुद्ध ढाबडी मरेका छ फुका छ ढाबडी सर्व संस्कार के उइला शुद्ध विशुद्ध हैन होला एकदम जसंत बजको पुना मके थन नवपट्टि दशा नवउन मरेका छ त्यसमा फोर ढावे मर्यो तारिन विशुद्ध रियो छिउ चित्तै चोया डकया मरेका छ अनि पञ्चस्कन्द गुल्न छिटो फोर नाटो दो वो डक्क फुका चोमा त्रिक ढाव धार्न चोमा ढाव डक्क फुका याउ क चना चोमा ढाव
अर्जा ठटे या फेमा ढगा चिसा लिपा ठौटा ठुल्ट थनन्टु दि आचिसा न्यन माओपटी छु दसा टाइम दसा न्यना बियासा जो न्यना दिसा जो ठुट अझ ठीक हो प्र्याक्टिकल्ली उनीहरु चिसा यानाउने लिपा ठौटा थनन्टु दिका साधु 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 थौनु प्रश्न छ वित वयाका संस्कार निर्भर जिगा ठन खनिना ठुला नेबिस यला डासा वो यो चीजे चाहिँ मोहडे मक राग द्वेष मोहडे अन्ठारको निर्णय चाहिँ अन्ठार दिएका यो चिज राग यो भाव योला मलाई त्यसमा बाला यो अथवा ठुट भाव दिएको यो परि र यो चाहिँ अन्डा ढुन्न या चाहिँ ले उनी पे मनुट खनी बोले मिस्त खनी बोले मो ये अनुसार ये मया छिरा भाव या चाहिँ वो होला म लाइक जको या चौपटी ओके छुन यो मया दि छुन मरो जीव संस्कार जको बिटा यो मया दि खंकेगा ठ्यौ आकार जला यो ठ्यौ आकार जला मया यो जीव मन संस्कार देगा तो लेला किसा तना दिने को मला पहुँच तना दिने तर इबे पहुँच किता डेटा इमदा वो बाना मोला बामना मोला दुला छिया मर्ने चारा चाहिँ इमसँग अन्य संस्कार डेगा मटा जी मनोटे संस्कार डेगा तला जी मनोटे नगा 5 6 10 11 12 वर्ष तक छ अनि यो मिसर यो बाना बामना यो दै मक्का ने चीज यो मयहरु चाहिँ दै तर मिसा त्यो यो मय ठुयो रे अन्य छिटो दै मक्का तर यो अलि बिस्तार डेभलप डेगा जिया उयोपट्टिको अथवा जा ताटे रियल उ चीज डुमको जियो संस्कार जको डेगोपट्टि म अविर खंके पटला वया उत्पत्ति जिमका हो हार्मोन जियो मना दिनी ठेजीमा ढैकिसमा डरला हो यो जल ठेजीमा ढैकिसमा मजला हो मोय जलिनी जस्तै अब जिरो ठेठे जसो त यो गा हेर्ने वो ए मजला हो मया नि वो ए जल्ला दिनी जिठमा ढैठे जल्ला वो या दिनी मगला ठ्यो अथो उदाहरण चाहिँ जिया जिसो सोडागा मलाई अप्सिटगा मलाई अप्सिट जियो लागि चाहिँ जियो हिसाबमा चाहिँ बाम लाग्यो इम्ठा चाहिँ हप्सिटे चाहिँ ठुम मुर्सी चाहिँ गुली तबला ज्या प्याङ होला उली बालाका त्यसको चाहिँ डुल्यो भनेका छय ब्यायारका चाहिँ डुल्यो भने मुर्सी तबला ज्या भनेको प्याङ होला अहिले वो तबला याउ लागि मचानी से मुर्सी चाहिँ छोसो तयार नि तन्के नाच्ने मुर्सी तबला किन्नु लागि चाहिँ बाला ढाइको लागि अब वाप्या बिना यो बाला नि होला मलाई ऊ छु इमो संस्कार हो इम्ठा चाहिँ जसलाई हो बाला रहेछ संस्कार चाहिँ अझ डेका ल इमो लागि अझ बाला झिमिला चाहिँ इम्टा बालैमा झिला त्यसमा बाला हाम्रो इमो लागि बामला आफूका छ इम त्यसमा बाला हाम्रो जियो लागि चाहिँ बामला आफूका र यदि मलाई झि संस्कार यो कारण छेन मलाई भोपी चाहिँ छौ टोलेज नाच्ने इम्ठा छौ चलन जाने थन मलाई भात पिन्ठा छौ चलन जाने अनि इम्ठाई चलन थन पैसा उयो लागि बामला मलाई अहिले हाम्रो मिठाई चलन चाहिँ थन्स बोल्दा थन्स मामिसँग वो चाहिँ बामला रे आखिर मलाई सुबामला रे चिज फर्कै जाने अर्थो चाहिँ उसको चाहिँ मोह यो कारण चाहिँ गलत मलाई विपर्यास गरेको नि मोह यो संज्ञा खै मुखोटा ठठे चयना चाहिँ अझौटा चाहिँ य मय या हल्की ओके चाहिँ दुःख बिप्रित तर नगन देखे चाहिँ अठो धर्मै खगा ओहो गब्याच बालको चाहिँ ठिका बेला जिटला झिलचा गा बेला तगा चाहिँ यो ल्याउ चाहिँ अब यो कारण हैन छिपी चाहिँ विपर्यास मको बरु चाहिँ झन् विपर्यासमा प्याएका अहिले ओके चीज चाहिँ यो रे चाहिँ अब संसद ब्रेज आउने मलाई ओके चाहिँ छिपी अझ पनि आनन्द मास्टर अझ थप चाहिँ ठाउँ 1 घण्टा न्यास गर्ने 2 घण्टा न्यान फयावे मलाई वो यो लि चाहिँ कल्याण जो अनि तर अकेना हाना मोह भयो अनगा ओके ना मोह दिन गाना दुनी वेफ नि वास मन ला अब एकदमै वास तया चाहिँ जिस ढिङ्गो चीज चाहिँ न्याउने भयो स्वेबले चाहिँ मेबिसँग स्वेबले भाचा यो एक भाचा ठ्या चो तर चाहिँ उ फसे मोजोसी चाहिँ न्याउ लगा उचित व अनुचित सिका चाहिँ न्याउने बेला अनुचित चाहिँ बिसौइका
प्यावे गं वनी मक्का खास मक्का फैलावेगा लेप्सन सोले गफा ड्रेस दो सा वो ये मया गर्दै लेप्सन सोले अठ्याच नै तर उहाँलाई अनुचित ठुके चाहिँ वन ढासे जिरा चाहिँ त हे चाहिँ हामी जी ठिका चाहिँ ओम खाने तर पिनेसन सोले वे ड्रेस चाहिँ चौका रे मलाई पिनेसन सोले तर उहाँ चाहिँ मोहली मलासी सोले ड्रेस चाहिँ छ तर चाहिँ हामीले अठना चाहिँ यो मय यो तरिका चाहिँ मनो चाहिँ अझै चाहिँ विपर्यासे चुना माया हावे भएका माया लगेको लाओ खै मखोटा चिज चाहिँ यो अर्का तर्के माया हो होला अठना यहाँ चाहिँ नासा त्यहाँ दुःख गरी बिउज ल अझपट्टि यो म या हो फसेको जाले फसेको ल मलाई तर उपयुक्त अनुपयुक्त उपयुक्त झिपी चाहिँ न्याउन मलाई अघि पाखि निवन मलाई अघि पाखि आकर्षित ज्याउन मलाई अब यो सेले चाहिँ यो खाएको होला मलाई खास मुखो चिज चाहिँ झिपी विकर्षण जाउँ मलाई चाहिँ प्यावे मलाई तर पिना सेले चाहिँ ऊ चाहिँ ड्रेस थिएँ खण्डेका तर जिले तर अघि चाहिँ ऊ चाहिँ म छौ प्रीति दिने प्रीति सुख प्रीति सुख योपट्टि रागयोपट्टि सुख मक्का राग सुख ले त्यससँग अज्ञान ज्या उयोपट्टि ल प्रीति हो ज्ञान पाखे उयोपट्टि त्यससँग छु टेबा चिट्ठा लट 1 लाख डान चिट्ठा लट टाइपले अन्ठाले अथवा बोर फर्स्ट वाला बोर सेकेन्ड वाला टाइपले कन उली गुली खुसी जीव दिने इनसे मलाई अन्ठाले वहाँ छु ठ्यु चिज न मको छु काउ न मको छु सो न मक्ने यहाँ विचार या उयो दिने खुसी हो परि दिने अथवा ठ मस्त ठ डाजकिजा अथवा ठ क्या ठन स्कुलले थोरै प्राइज क्या होला टाइपले छिटो मने खुसी होइन पास ल टाइपले अन्यपट्टि चाहिँ सुख चाहिँ व छिटो मोह पाखे वपट्टि सुख मक्का एउटा प्रीति गाठै अन्यपट्टि कठौँपट्टि सुखे चाहिँ छिपे अन्य पापलाई योपट्टि कठौँ चाहिँ मको होला अहिले वो अज्ञान ज्या उयोपट्टि सेव चिज टिभी सेवले टिभी घिन्यो यहाँ प्याखमा किन सुकिने मलाई अन्य एउटा चाहिँ मोह ज्या उयोपट्टि चिज त चाहिँ त्यो सुख दुःख वेदन है अन्ठाइपट्टि वेदन चाहिँ अरू चाहिँ अन्य संस्कार अन्य सुख वेदना ओर्ला छ उके ठोकटी ज्या डबो उठो ढका चिसँग च्याकी फयो खङ्गी फयो च्या सट्टै ठ्याक्कै रुके ल्याउने का यो चित्त घ्याउ रहेछ ठुलो स्क्रिन है त्यसमा आँखा ढक्क मरेका ऊ ढुवा छरको ट्याचन रहेछ ऊ ढुवाले छिटो सुकुना दैमको दुख्न दैमका छक्खा चौजाइ दैका वे ढुवा छौले ठेक छौ घुजिएको क्या एकै नघुजिएला अहिले उके चित्त पाएका उके भुटी चाहिँ सुख वेदना चाहिँ बुट्टा हिँड्ने मलाई बुट्टा ढयो या यो जब झियो चित्त भेको चिज त्यो खन्यायो झियो चित्त भुटी चाहिँ अठ जियाएका वास्ते प्याखा होलियो घुजे पनि पुजे यहीले लासँग सिन प्याखा हुने र यो ठ्याँ भा मजोला अच्छा हो ला उके न्याप्टेरो एके ठेके छे वास्ते वे लाचपट्टि पनि जग्गा यहाँ गर्ने फ्रीमा व मिस्टर प्याखा छे टुटिसङ्गे लासङ्गे छुवाङ्गे मसँगे वाटरले के स्विट मिल्दैन मक्क ल्याएको वो स्याउ यो चित्त दियो अन्यपट्टि चित्त याबले सुख वेदना मारा दिने का यो चित्त सुख वेदना वो लासङको लिए सुख दिला आइडिया झन् फट्टा छ अहिले ऊ चाहिँ मख्या आउने आमे खम होला आमे खम झिसँग ऊ चित्त हे फट्ला ऊ झियाचौँ टाइममा हे फट्ला ठ्याक्कै ढ्याउने स्वयं आउने का झिरा यो को अनुभव जोगा त्यहाँ सोया जुन बोले बालारगा सोया न चुने मलाई अहिले सुसो वे ख लुम्ना हो अहिले वो विभिन्न आकार छुच्छ्या हो लाजको सङ्गो टुजको सङ्गोले गर्न नि सुसाउँदै हो स्क्रिन मलाई अहिले अर्थ त्यहाँ हे बोले रियलाइज चाहिने मलाई रियलाइज आउने को ठुया हो बोले ए मेरो आउने याक्न टिपे भन्या मासिएको अहिले अर्थ जिया हान व मचाया नहुने हान मचाया हुने बेला
ana wo suya zang mo za ga nie san ne na we ji kana we ji kana me ya na woni we ji kana na mo za na we ji na nie san ne थोदगन दै बियाले छौ शब्द चाहिँ भगवान बुद्ध हामीले छेलियो छौ शब्द चाहिँ प्रमाद दै शब्द पुरा वेगा प्रमाद आ ठु मेसेना चाहिँ उसको प्रमाद वेले वो ठु चीज चाहिँ लमाने हना होस्दे अप्रमादी जीवले हना होस्दे आइले हना वे चीज हो अर्थ मेवे प्रमादी जीवले वे चीज अर्थ मेवे वे चीज छोए चीज ख ज्यादा चीज छोया घटना ख तर उइटा चाहिँ उयो चित्त यो चाहिँ प्रमादी हो अप्रमादी जो अवस्था चाहिँ फरक चाहिँ ताका पनि चाका चाहिँ गाले अप्रमादी ज्या चाहिँ चाक्यु चाहिँ सत्य जुल प्रमादी ज्या चाकल कि मुक्ति जुल प्रमादी जो पनि झमले चाहिँ सिनादनी हाउदै हो काट्नु होला तर मुक्ति जो यो जीवनै मुक्ति चाहिँ म चाका चाहिँ होला अब सिउ बराबर जुल चाहिँ माउ बराबरै मुक्त त्यहाँ चाहिँ बताउनु पर्यो मलाई वइनी हैन का समय यो भन्नु पर्यो होला समय हजुर अझै छ हजुर बुझि सतो संस्कार डेभलप वो मस्त खराब लोक आजे मसबले चाहिँ चिर घबले 5-6 वर्ष डुबले त एउटा संस्कार मर्या पनि झुट हो मरो जिजु हो मरो या चोटले ल मुक्ति मार्ग छ बराबर धामाले मगला झिनो लास्ट या मुक्ति मार्ग ठिक मापिन जुया आवी पनि मस्त र झिसा चाहिँ वो संस्कारले मर्या के चाहिँ छा यो बन्नोबस्त मजुल वो ख चाहिँ झिटा एकदमै दुख परे जाछौ दुखा झिसो चाहिँ ल यो तिम्रो खाउ ढाइ ल न तिम्रो लाउ ढाइ झिसो यो तिम्रो ढाल मेरो ढाल घया चोन मलाई वो ढावे मरेको लास वो जिउ ढाउ मचान ढासे मक्त वो छा नियम चले मज ल ढाक्नु गा वो या माल ढास गेना भने छि वो ज्ञान देका ज्ञान सिका वो ज्ञान या उडा कोतला छोलिस ने थाया हुने वो पक्का गरेजी रुंगा अन मुक्त जुयो यो लय मर्दैगा छिया एजा सला मला मताने ससार देको छैन कि यो मेरो हिडु म गुने खन मोनो खन्ना मय बिन्दु पै बिन्दु हेले भयो आजले मय बिन्दु दुनी मन हेले अन्न ड्रेस उठ्नु जादा भयो जन्मन छे वइ रका गुलिसा मचान छे तंकली दो टांगली बिन्दु टांगली गुलिसा अब वो खान दे गाडी संसार देको खतन नागा हामीले नपे जन्मै जनाव मका दिन ता हो न आम चाहिँ ठिकै जो मलाई बोट यो चाहिँ जसन थ सिनी पिन्छसँग छेज पे मान ढोके अरे माँ बाउ परिवार ढोके संस्कार ढेकी पिया जाने नि मलाई अनि इमसँग संसार मरे के हो खया वही मुक्त खपिङका मरुले ज्ञान मरुले इनका मरे के हो वही मुक्त ल छौन्यो वाला ज्ञान पिन्छ बिहारे छेमा परिचय वनमा संस्कार ढेगा बिने मलाई छौन्यो संस्कारको वरमा भाँडापट्टि पुरा कम्प्लिट संस्कार मक्का अनि ढक्कुस्केन थयो छौ इन्द्रिय दिने झि ढक्कुस्के थयो छौ इन्द्रिय दिने अनि वो इन्द्रिय न आलम्बन ज्यात्ने का मे सियो ढक्क अनि वो आफै ये डेगाएका छन् संस्कार आफै ये डेगाएका छन् होला जिसा चाउपट्टि जग्गा एउटा रुके यहाँ बि फै मचाउपट्टि ला वो आफै ये डेगाएका छन् चिजले वो जिसा रोके यहाँ रोके फै मुख्ने अथि यो अथि दुने छेजो पिन चाहिँ भाँडा पिया ख तर म चाहिँ व छेजो पिनो ठेजा अपि संस्कार चाहिँ मरो ढाबला गठे ढाबला उयो सङ्गत सो उस गर्न थाहा छैन मलाई उयो अनुसार उ अनि पिने संस्कार देखाएछ नि संस्कार देख्यो स्रोत यो कोही गयो त्यो नि लोखा यो गयो दो एजा उ लोखा द को पार्टना सड्य मजो पार्टी भन्दा थन गाउने ठा मन चित्ते चाहिँ उडा चाहिँ आ झिपिला छुया झिपिला थन थियो नगन पट्टि खन्ने बे मलाई अथन टिपी तक बनाओ पियान बरमा बनाओ पिया थाइल्यान्ड बनाओ पे गया भी पंडे पिला वो संस्कार काटाया म पे आमला वो यो चिट्टे लाना चोपटी देयाच्ने अनि थाइ श्रीलंका बनाओ पियो तर वकिलले छमला अहिले आ ठोकले बिरास मेरो बिरास भयो अहिले वकिल आ जज वकिल या पिया चाहिँ आ बिरास मेरो चाहिँ मामला लाकु पाकु या ढोके सिंगी हो छुसु यो अहिले वयो लागि सीमा तयापी मा हो बिटा करगा मिटगा टेमा हो नर्स चाहिँ झन् पागल चाहिँ जुयो हो वो अयो ढाउली न या जित गु जिस चाहिँ वनमा लाइने मलाई चाहिँ उयो चाहिँ संस्कार बने जाछ न वो निवारण या घेना या गाछ मेसा नियमले चाहिँ
तटर विमन दबस्क छलफले या माउ खर या बिरासम चले नाचम नाप खन्जुले उब्लेन जे जिरा वो चिटे खोजे जे आचो छ छिसो न फक्कु छिसो म चाहिँ ब्लेन न स्या फेट रुपे न बुन्दासा आ झिपिल फसे छ जुल वी पिन तल छिसो या फसे जिउ रे दनो वो म त आज म ससना ड्राइभर आ चिसोना दोले आज न्याना जना छिट्न गए आत्मा माना पिल भन्न लास्ट टाइम या गयो जिउ रे आमके चाहिँ गे छ खलाहरू टाहा जायो हैन एकदम सर्ट छ आमा माउपटिका स्वेटर मार्छ खयाटाल माल्ने ना छंगो ढ्याउ ढ्याउ माइला ना जिगुप्ती धल्ला जिरसरा हेदुछना वे बेला जुम्मा पिन्छ का ना छंगो ढ्याउ छ त छंगो ढ्याउ मट्यो अथवा मला आ छंगो ढ्याउ को बेबे ढ्याउ ढल्के थन जी खयाबले जी चाहिँ थम मेबे असे देशमा वम थे जी गटे नि यो सजिलोका परगियो सजिलो प्रमाण सजिलो एजा वो डक्को चाहिँ व्यवहारको लागि चाहिँ माउपटी चीज का मला तर चिट्ट चाहिँ वो जनी कि मजनी रियो पिने छुताल दियो नि चाहिँ सम्बन्ध मखट नि एजा वो चाहिँ ज्ञान का वो ज्ञान चाहिँ नगन धाने चाहिँ वो डक्को व्यवहार सेना ज्ञान न नाप्नमा सेन दास निपा निखायो पटी संस्कार गर्नु नै अन्य सूत्र हो निपा मिखा न कंक्यो पटी सेना दसा ठीक जो छिटाडन गुल्न स्कुल कलेज पीएचडी या डक्को चाहिँ छप मिखा कंक्यो बा वो मेपटी ज्ञान कनि म आज ल्या चाहिँ जिमे थन परिटी बमि मोल गरे नै ले नाप्ला छ अपन जान्दा बे म रे माम पटी नन्दो 9 क्लास छना फेल जे गा जिए छ म यो अब हप्ता छनु 1 घण्टा थन छ हन मस्त एकदम चाहिँ रहर ना भइदियो रे मा बु बिस छ म भने मा बु बिस छुट्टी गल लाछ स्कुल पास हैन डाक्टर इन्जिनियर जुल धल्लाउटे नि एपी चाहिँ ठीक थियो चाहिँ ठीक गल छप मिखा त च्याक मेउ मिखै बारे छ मस्यो मलाई उ मेउ मिखा च्याकी चाहिँ खदै मोठो आठन खन्द गर्ने दिने दैरो चाहिँ निप्पा मिखान चाहिँ च्याकल फट्टा छ जिजुको मुटो ढया छ नि तर उ चिट्टे दै मख अब चिट्टे मरे के उपटि चाहिँ शिक्षा चाहिँ सुनाना मस्या स्कुल ना मस्या कलेज ना मस्या माबु बिसना मस्या उ मस्या मलाई उ भ्या चाहिँ हिला छोया पाइउ पि म चिट्टो लाई पनि नगद हो जाने ओ अटोमेटिक मेसिन त नि हो ठ्यो त साथ चले जाने कि जना लाम त्यसको आ तरिका दो भगवान बुद्ध चाहिँ उ ल्या मुफुटा चाहिँ घटना पञ्जले कुना एउटा धैर्य चाहिँ तया भन्छ केन छ होला त्यसको अरे चाहिँ जना ल्याम मेस्त पाल्टो याना धैर्य थिए मलाई याना छिटा दक्षिण जाखिल डुम्पटे वे यामने वे मन छिटा दुखबी पनि खास वे चित्त खास वे चित्त छिटा चाहिँ निर्वाण ठेंगा बिना न वे चित्त हैन अठना चाहिँ जाखिल डेकी चाहिँ फेक्यो पटी तरिका त फर्मुला सेना बिजावो मलाई अब फर्मुला काया एंगल ला या फयावनी जरो फयाका थियो त यारानो अभ्यास है फया थियो सनानो समय चाहिँ थवाली बिटेनानो मलाई ए उलियो लागि समय चाहिँ भन्नु होला ला अथवा प्रश्न त चाहिँ हाना चाहिँ मेउ दिन न छलफल्या आ छका चाहिँ जिठो जिसाथ गुल्ला चाहिँ कमाइनुपट्टि पुण्य ख त्यो पुण्य चाहिँ डक्क सत्तु प्राणी पनि खडगटी जना चपी लाना चपी डक्क प्राणी पनि समय बाँकी मरेको जन्तु र शेष अरे अशेष सोचके बाँकी मरेको डक्क चाहिँ ठेनमा लामा इपि डक्क चाहिँ निर्वाण परे ठेंके फेमा ठेनमा ढेउपट्टि आसिकेन त्यो चाहिँ पुण्य परिणामना गाठा पनि सिद्धे